vozimo iz Budve, koncert je premijer, hvala našoj firmi što je upriličila ovakav događaj. Ja sam Đorđe Milatović i radim u Ideji. Mnogo sam zadovoljan zbog toga što je ova firma priredila zbog nas i nadam se mnogim uspjesima u budućnosti i radujem se zbog toga što smo u Ideju i Francu sklopili u jedan isti projekat. Uvijek si htio mi kaži kraj sebe, da se mnoga zna, kada može ostaje grož. Da se mnoga zna, odakle to i kako može, da cijele plana voliš. Dolazim iz Pljevaja, koncert je spektakularan, nemam riječi, firma se potrudila.